Jai Masi Phat Masapen Tain Hitabang Phat Phat Hoi Phat Mantam Ta Pathinin Epizin Pathin Kathang Wahonin Ani Chan na in Nohon Nei Ngai Lu Jiwa Tuni Hi Haptakhat Joba Hi almost 6,000 plus subscribers to kamudoin epijinam tile nahon nei ngai lu jiwa chu he sopite ho ke le kaloinu ahin keinon imacha pithe hi jong le imacha jong ka pithe hi jong le pathenin nachung chewa comment bol ho chunga subscriber bol ho chunga nei support le nei tau pi ho jo se chunga nachung chewa pathenin phathe bo hen tin ke hon tauna to thua Kipathu jong ka sejin pathenin phathe bo hen lang no ho jalin pa pathin ka thang we kidang tain kanau khat cousin khat in ama hi Israel langa umahin amain he katiyo heo nangin thangboi se na mention le sang izar ham khat subscribe su namu doin akidange ti chun kanau nun jong sejin hipi ama koma ka don but naw chu ipe ham tile hi chi jo se chu adang I ma cha hi poi ke channel le thipna ke blogging bol thipna jong kai pon hi chi hi Krista jala pakai su Krista jala e ngai lu jiwa pathin chate I hi naw khana hi evet sana hi hitawanga hi subscriber support nei bolbo hin Pauli hama kibe lechun thim ta khat jong kai pon china langa kibe jong le mi banga hi sang ta china jong I ma cha jong kanei pon mel langa he velem mel jong mel hoita jong ka hi hon pon hichi hi ipijinam tile pakai su Krista jala pathin pakai su Krista thisan jala chu hi ve tia chu kanau nu koma chu chiti chu ka don bonin chi chu hintin sopite ho comment sa hi sang comment sa hi no hon iti sai dam encourage bol now chuting le thangboy nang hina thimo mo ke ho sangan na thimu ve titabanga he chi chu henge ke ma he ivet jong le hoi lai pe na so kal tha samamti chu hoi sela ke on jong ken jong ka he nai ai wanga he non iti sai dam encourage nan bol now he kamu dole ki pau ma jengin he chi spirit he hoila ko na hungam tile emi chate ho he kuki jo chate hon iti sai dam nei respect bol now chunga hi kabele akidang mo mai nge sopite ho mi kon khan na sei ma banga chu mi kon khan ni ta cho seijin give respect and you will get respect ti tabang na keiman kuki jo chate cultural ailole tradition language ho respect kabol jiwa chu nohon jong nei ngai lu jia chu hichan gya he encourage hen lang tauna hen lang ija kai nohon na bolu hi kabele alopi ma in pathenin ajwa ka seima bangin na chung chewa pathenin phathe bo hen lang nohon comment sa he nei to sat no ailole increase bol na wa he na chung chewa reply jong kana pi jolo ahin aji chu atamba la chu reply jong kana pi jolo ahin hichan ge a chu comment so jong hungain so pite ho iji chu na chung chewa reply jong ka bolo kha uma le ne he thim pi win lang so pite ho nei tau pi win lang kyo hi Nepali ho hi tam pi pathen ho lo tam ta lai jin hi nitin hin khoa sang a hi pathen helowa chu thi jing a hi it's an emergency to kyo Nepali ho la hi emergency mong and gospel hang something chu jia chu nitin hin khoa nei na tau pi win lang tua hi Manipura hi galetol jia chu Nepali ho la pathen thu se ding jong ha sajin ahin Siliguri Darjeeling Sikkim Nepal langa chu
hitabang chu boina bang chu umlo hin hi jong le nitin hin khwa non nei taw pi bin lang chuting le kaloi no min jong min chu kai pon koi ham khanin maybe thong khulun hauki pham hepa ham ko ham kanaw ham kai pon amain naloi no min chu kan cmp de he atiwa min chu chong boy tia chu kaloi no min chu a cmp in nang chunga jong na chunga jong pathenin pathe bo hen lang na chunga jong Kipathuseina ta ka se je pathenin pathe wen lang na in sung hen lang na jile chate na in sung nakho wa pathenin pathe bo hen lang khang khanga pathenin pathe bo hen ti chu ka se be no ma hen tun kaloi nun khalen ni thu chang khat chang ni hi se no mo mang ga se jap jap mo na ta ke hai jemasi kamin nahin sempi jein ka kipa e kemin changbai kipa me acha tunia pana chu namin chongboi ham engi okay pathenin phathe bo hen lang avela ka se nom chu pham ti le ke hon Nepal langa munchom choma extreme gospel tour kiti tour kanewin hichi tour a he pathen thu sei ho jong ailo le convert ka bo kana bol na ho praise and worship kana bol na ho hi video hitam taw ma hen sopite ho ahin ki upload do thailo ka ji chu pham ti le ki ho group hon social media koi machan pathen thu sei ho hi upload talo deu aji chu Nepal ga ma hi tu hi democracy ta jong le asunga hi hindu ho dise diam ahat na jia chu RSS ho hat na jia chu na azole hong lit khale ke ho dingen stumbling block tabanga dia chu chi chu amahon a mau ahin ya chu kana upload lo ahin so piteo nei na he thim pin lang chuting le iti sai dam khachu kase be nom khachu ipiham ti le ke main kuki jo chate hi kangai lut naw chu ipiham ti le ani channa thum channa hi ipgm ti le ke man pathin ka ho hi kuki jo chaten missionary support volgia chu pathin kana hen ahen video achom khana hi atum bia hi testimony chu share ka bolding a hi chu hin tin kaloino testimony changkha chang ni chu ka seibe no me timro testimony bhana ta अब जस्तो कि तिमीले नेपालमा कसले तिमीलाई प्रचार गर्यो यसरी आउँथ्यो म फल्नाबाट भनेर एक दुईवटा मात्रै भन्न त जेमसी म चाहिँ इलाम जिल्लादेखि हो नेपाल केमा हे इलाम जिल्लाको नागाइन म चाहिँ सानै 13-14 वर्षमै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरे केमा हेन पथेन कहेन हे कुम 13-14 कुम somleli somleli kafalaya chu nunga tiltila chu pathen kana howahin नेपाल मणिपुर देखि एकजना मिशनरी उहाँको नाम चाहिँ जामसे हौकी उहाँ आउनु भएको थियो नेपालमा अनि उहाँले बाइबलको वचनहरू प्रचार गर्दा फेरि हामीले बुझेर हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेको हो akidang momong sopite ho vetong pathen thacha pu jamse hoki mauhing baptist church kbc number 5 ham yeah something like maybe 5 kbc mission noya hi ama hi nepal ga ma hi pathen thu saying hi 2001 2 3 4 kuma chona kalsonin hecha chu kaloinu ho kaumna langa chu pathen thu amain alhang sam jo ba hi pathen thu sei jo ba hi amahon pathen chu kisan ahin अनि फर्स्ट परिवारमा फर्स्ट मै थिए प्रभुलाई ग्रहण गर्ने त्यसपछि मेरो सम्पूर्ण परिवार प्रभुमा ग्रहण गर्नुभयो अनि त्यस पदम दाजु र म सँगसँगै हो kain sunga he pathin ka ho masapen chu
ke le kau ke chunga kau alen pen khat umahin ama min chu padam ahin ama ni hi ke ni hi pathian kan ho masanin kati 2000 kati go त्यसपछि ग्रान्ड 2000 उले थाहै छैन नेपाली किनकि म सानै थिएँ परिवारमा अब म पनि सानै थिएँ अरू क्रिस्चियन गाउँघरमा पनि क्रिस्चियनहरू कोही थिएन त्यसको डेटहरू पनि वास्ता गर्नु पुरा मलाई कठिनै थियो सानै थिएँ पास्टर बुवालाई थाहा होला kacapang nunga til tidam chapang kahilai ja chu adet ole kum hi phatan kan gel to thei tolo ne ne thimpi winlang aji chu kumjong sotan pastor pan jong het mai theye अनि त्यसपछि ब्याप्टिस्टमा चाहिँ मैले कुकी पास्टरदेखि नै ब्याप्टिस्टमा पनि लिन सकेँ उहाँको नाम चाहिँ सिङसन रिभरेन्ड सिङसन डी सिङसन नाम पनि भन्न आउँदैन अलिक कठिन छ कुकी थादौ पाउ thadou ho kuki ho min hi saying jong pronounce bolding jong ha sajin aji chu paul ham ki bang lojin ama min hi reverend di singson ain ama kona hi baptism ki changa hin baptist ki bola hin ama chunga jong sejo lo ki ba thu ka sejin हामीहरूको गाउँमा मेरो दादा र म मात्रै थियो त्यस पछाडि सबै परिवार ग्रहण गर्यो अनि हामीहरूको परिवार सबैभन्दा फर्स्ट हो हामीहरूको गाउँमा अहिले धेरै घर भइरहेछ चर्चहरू ठुलो एकदम राम्रो सेवकाईहरू राम्रो भइरहेछ प्रभुको आशिष बहुत भइरहेको छ keho insunga hi keini hi masapen hin keho insung se hilowa keho kalhangowa kakhowa keho hi masapen christian ka hi win keho zowin kan kain sunga hi kanu ahin kapa ahin chuzowin ka u te jong ahiwin ama ho jong abona christian tu hi pathin ka ho tawin tu hi keho jala hi mitam pi pathin ana ho pantan tu hi mitam pin pathin ana howin हुन्छ त्यति भयो हुन्छ ककिपे पथेनिन फथे बो हेनलाङ चोमचा त्यसै द हम हिनको थुसिम जों इति पथेन कहो हम ति चु कलोइनो कोना जों ना अदंग जों तम ता ओंना लाइजिन पथेनिन फासाले निखोदंग तिंगले मबान निखोले हिचि सांगा होय जले फजुआ खेन कसै दिउ हे तुनि दिंगा चु हिचन चु किचाइ ताउतिन adang chu imacha kai pon tu chunga November tha chu kamal thangboi tia chu hichi YouTube channel kha chu kan create kana bol hon ahin chomga jowa he nasatan viral achiwa WhatsApp dunga jong nei ngai lu jowa heta chu share nan bolwa mitam pin subscribe jong ei bolin ichi chu epijinam tile ajo akasema bangen pakai su krista thisan ailule ngailu na jala chu nei dop sang ahin pathenin ho chung chewa pathenin phathe bo henlang tu hi almost 7000 subscribers chu kamu do in keiman tu hi practice ka bo like tau cha he short chomcha cha gospel message ho jong kana uploading hi theme bang chu theme pon hijongle ki thip chuna ailole chi thado pau hi them khat het kham jong hiti hi thojing jing theina dinga he I khat kan bol ahin chi blogging bol ahin ka bol ahin mitampin manipura pana hi nepal chan ge sumijat ludham mit ki vet na langa chu sumijat lon ham ti chu chuting le Nepal langa iga luting le ipi angai chan ham ti tabanga jong tamta cho sejen hi jo se cho sopite ho video achoma he kana uploading he video khana he ija kai he hot khana abona he kiseile mi tampe da boring jong anane diu boring jong nanai diu ahin ya cho achom choma he maximum number he 15 ahin 15 apana so noilang maybe 10 12 13 14 15 to maximum number so minute to video so kana same ding ahin ichi noya so kisem le mijo sen wedding jong data jong liulo na apha jong liulo so chomcha full information so chi chu he
Pathenin Fathe Boy Lang, Jai Masi. Jai Masi, bye bye.